Narapog ko sa gawas? Okay, Mimic is the best. Mimic is the best game. Best game. Dili day. Bahala na. Mamalik na sa The Mimic. Mano na tong chapter 2. Let's go! Balik na sa dadri sa pinaka-easy nga dula. Chapter 2 na ta! Chapter 2, let's go! You begin to question the things you see. Has everything been a mimic of your reality? Iskot bago pala nagsugod. Baktas dayon. Is anybody there? Ay! Puta lagis, oy! Hala! Taas ang liw ka na, ay! Hala! Search for a key upstairs. Asang upstairs? Kani? Ay, push. Oh, siya. Pilay! Yatords! Asa mga upstairs? Ay, dara. Ay, hinay siya budagan. Haha, bobo yarn. Right, tro, neportan. Makasunod siya, dire? Feel ako di siya makasunod. Taas, sagliog, oy. Ay, dara! I have no choice but to head back downstairs for that door. Dati, sige na bantayan yung baba ba? Downstairs. Why? May portahan dito sa pikas, no? Feel ako na dire sa left. Open! Dugay! Sunod! Huh! Left! Ay, tro. Oh, diba? Dali araw, basic yung ganing mimic ba? They run just like you. I am them. I'm not scared. Asa ko? Narapog ko sa gawas? Okay, Mimic is the best. Ay! Puta ragis. Mingon pa ako, Mimic is the easiest game. Asa naman sad ko? Dalaga ako niniagi. What the heck? Meet friend. Man si friend. So bagay may na ni friend. Hello friend. Asa si friend? Si friend. Friend! Wala ko na nakita. Dagan! Bye-bye, friend! Friend! Uy, gago! Friend! Abre! Dugaya mo, abre! Uy, bugo! Paspas, magay siya mudagan ba? Wala si friend! Tara, dagan! Wala si friend! Ay, puta! Ragis na din niya! Dali, friend! Ay, ayaw! Friend, dali, friend! Uy! Pre, paspas, pre! Dugay, biya kayo mabre ang portalan! Ay! Tikasan. Dapat dito siya sa pikas mo, agi, pre. Rato na to siya. Bye-bye, friend! I'm the best friend! Bye-bye! Ay, nako. Hay, salamat. I'm so the best. Mimic is so very easy, bro. Looks like I need something else more than a key for that glowing door. Sa may kailangan ako more than a key. So, dili siya key. Spirit is needed. Spirit? Asa mga spirit dali ka ni? Butterfly? Spirit. Mo din yung spirit, day, pre. Butterfly. Okay, modeling spirit. Uy, okay, Mimic is the best game. Ay! Best game. Dili day. Bahala na. Check sa natutanan doors. Masig natin kailangan kuhaon. Hala! Naiportahan. Blue spirit is needed. Blue spirit daw, no? Blue spirit. So, blue nga butterfly. Hello? Gugo, dakuha. Uy, dako kayo siya kandado, pre. So, dako kayo ang nakatakas. Hala! Help me. Open the door. Mutuo ka ako? Tanaw na ako, beisog. Mako ako yung pinakaisog sa tanan. Ay! Puta ragis. Buguan ako, gingan ako, nabawal. Balik na sa noon ko. Sige lang, bugo bito ko. Pero sige lang, I'm the best. Okay, let's go. Uy, basic! Mana to? Yay! Realm of the Forgotten. Ana pa? Daganag spirit daganag butterflies. Use the spirit as your guidance. Okay. Pre, wala na may spirit dire, pre. These butterflies seem to be leading me to the clues. Hala, na nagdakaw. Hala, dakuha ni friend. Uy, mo na si friend, Gosh, yung dakuha na, uy. Mao to, nakatakas, no. Katod ako kay kandado ganina. Sundan na ako ni mga sugay. Ano ko kasabot? Ay, tura, salamat. Naipurtahan. Salamat, Lord. Basic. Ay, spirit is needed. Mangita, balik kong spirit. Dagan, mag-spirit. Dire, pidir mo ko manakop, dire. Ay, ate, mangita pa kong spirit, pre. Feel ako na, diring spirit. Kadagag suga. Ay, turang spirit, mau na. At turang yun ay. How da yun ako, pre. I'm the best, yun kay pre ba? Grabe, follow your instinct, yun, pre. Okay, let's go. I'm the best. I'm the... unsa naman sad ni? Maze na sad ni ba? Lagi, maze na pod, pre. Dirita sa left. Follow your instinct. Diba, dead end, bugo, juga ba? Patay na ala ko sa skwilahan. Hala, kisa man na. Everything has been a mimic of your reality since the beginning. I don't care. Debe, subagay tabi, dali be. What are you implying? Why are you kidding? Ay! Putang. You're paying for your ancestor sins. Saan? Subagay na ta. Hala, daghan na nila, oy. Daan ako sa hospital, men. Search for a key and a hidden butterfly to escape. Ay! Puta. Talikod siya. Ay, nigmanlihok ni pre. Ayaw maglihok ka. Piyang bitaw ka, Yati, na-adlock naman ko,
Wala shit na ni katawa. Ngit-ngita, oy! Ay, dala na susi. Pre, madunggan ko na ako siya magkatawa, pre. Dagan! Oh shit, ay bullshit. Asa ko, diri ko sa left or sa straight or sa right? Ay, dala na portahan. Wah! Basig na yung muliyok, diri ba? O, tara, portahan. Yes! Wala pa ko nadakpan because I'm the best. Ay! Oh, gago ka niya, agi siya. Ano, subagay tabi? Dito na ko, dadirin ako ibutang ang blue butterfly, oh. Ang ina, naisig katawa, pre. Subagon ko ni ron. Asa man ko? Hello? Wala pa ko kita sa kalaban because I'm the best. O, dala na portahan. Ay, pisti, di mabriyan ang mga portahan. Wala pa na ako nakita ang kalaban, pre. Because I'm the best. I'm the best Bisacol horror gamer. Hala ka! Nakuha, oy! Paspas siya mudagan. Di siya paspas mudagan. So I'm the best. Ha! So hinay siya mudagan, pre. Kaya ako siya glawas. I'm not scared of her. So mangita na lang akong blue butterfly. Where should I go? Why? Shit! Sige lang. Mas paspas mo kung mudagan sa iya. I'm the best. Tura! Dagan! Tura siya! Hilom sa. Regenerate sa akong sprint. I'm the best, Jude. Dapat di lang ko madakpan, pre. Kaya nasa ko ang blue butterfly. Pero siya, shit ka! I'm the best. You know, I'm the best. Wala pa ko nadakpan, pre ba? Feel na ko, pro player na ko, ani. Please, last na ni, please. Nagunsam ako dire. Hello? Because, you still don't get it? Hulo ko. You can't escape my world. Hell no! Pwede day ko makatago day sa mga balay-balay day. Haha, I'm the best. I'm not scared of this shit. Follow your instinct lang, Jude, sa tamad to. Pre, madunggan ako yung footstep, pre. Pre, madunggan ako siya magkanta-kanta, pre. Kani mabriyan, eh. Ay, salamat. Hingas ako. Yati ka nagtuyok-tuyok, raday ko. Saan ni? Ay, dala na spirit! Hala, I'm the best! You guys, pray. Follow your instinct, Jude, pray. Pangitaon lang ako ang door. Pero asa man ang door? Puta, nag-isa sa siya! Ay! Gago, gisugat na ko siya! Sugas ang syagit ato, shit. I-follow na to ang spirit, pray, for guidance. Ay, dala, pray, na yung map! So, nato dire ang spirit, oh. So, left, right. Ay, left, straight. Left, right, straight, right. Ambot, oy. Paguman ako diri, balik ko. Ana ko diri. Oh, sige, fine. So, morning entrance, di ba? Entrance. Nya straight na ko, no? Di man ako makita ang kalaban, pre. Kay ngit-ngit man kayo niya. Itong pa dyan siya. Dara. Kuha na ako sprint. Pre, madunggan ako yung footsteps, pre. Ay, saba. Ay, saba. Oh, shit. Ay, I'm so scared. Pre, padulong na ni sa exit, pre. Hala ka, nasaag ko. Diri ba to? Conserve sprint! Conserve akong sprint, pre. Hapit ako mauman. Pangitaon na ako ang door. Madunggan ko na ako yung footstep, pre. Padul siya, otro siya, oh. Niagi siya. Gago, paspasan yung mudagan, oy. Padulong siya dito. Dirita. Wala ka, nasaag ko, pre. Patay ka, madunggan ako siya. Ay, dara! I'm the best! Dali! Uy! Pre na pa, pre. Wala, masig musulod dyan, diri ba? Ay, hati na pa. End of chapter 2. Let's go. I'm the best. You will never escape the curse of the witch. Haha, bugo. Nakatakas na magani ko. Okay, return to lobby or next chapter, return to lobby. Nako, fuck that shit. Basic. Woo! Basic ring the mimic, eh.